ام ده 26مین سالڤەگەرە کۆمپلیان دافنەتەوی یا لە دژی ڕێبەر ئاپۆ دەنەم بەریە هەر تشتی ئەم vê کۆمپلیا بێبەخت یا لەسەر ڕێبەر ئاپۆ شەرمەزار دکن هەموو هێزên نافنەتەوی هێزên ku di nava vê komplê de cihê xwe girtin û xwestin bi vê komplê îradeya bi hizaran mirovî ji nav bibin em wan hemû hêzan şermezar dikin. Bêguman dişmin hêzên destladar bi li darxistina kompleyekî bi vî rengî xwestin ku rêber Apo bê te'sîr bikin ji ber ku rêber Apo bi derketina xwe re careka dîtir em bêjin li ser axa Mezopotamya li ser axa Kurdistanê di nava gelên bindest de çirûskekî ji azadiyê car din pêxist û hêdî em bêjin ev berxwedanî ev çirûska azadiyê mezin dibû bi taybetî jî em bêjin fikrê rêber Apo ji bo na hemû gelên bindest bi taybetî jî em bêjin ji bo civaka Kurd ji bo hemû civakan ji bo ku li azadiya xwe bigerin ji bo ku bigihin mafê xwe bi taybetî jî berxwedaniyekî hatibû destpêkirin. Rêber Apo bi taybetî jî em bêjin dibe ku li ser em bêjin destpêkê de ji bo azadiya gelê Kurd derket rê û dest bi vê tekoşîna azadiyê kir lê êdî em bêjin yenî hêzên destladar dît ku rêber Apo ne tenê ji bo gelê Kurd ji bo hemû gelên bindest ji bo hemû civakan dibe hêviyekî azadiyê li pêşiya projeyê wanî destladariyê dibe asteng. Ji bo wê yekê jî em dikarin bêjin hêzên navnetewî em bêjin hêzên destladar bi hev re komplekî wisa li darxistin di serî de em dikarin bêjin İsraîl, Amerîkan bi taybetî jî mesela di nav wan de em bêjin dewleta Tirkiye yanî ev hêzên destladar bi taybetî jî ji bo ku rêber Apo li vê derê bê te'sîr bikin li beramberî rêber Apo komplekî dan destpêkirin ji ber ku bi taybetî jî dema ku em dîroka komplê dibînin em dixwînin em dibînin ku mesela van hêzên destladar her hêz de jî ji fikra rêber Apo tirsiyan û bi vî awayî em bêjin komplo dana destpêkirin bi taybet jî em bêjin yenî gelê Kurd li beramberî vê komplê ji bo vala derxistina vê komplê heta dawiyê jî li dûra rêber Apo kom bûn em dikarin bêjin ku armanca wan ew bû ku bi taybetî jî bi komplekî bi vî rengî em bêjin te'sîra fikrê rêber Apo em bêjin bandorê fikrê rêber Apo li ser civaka Kurd li ser civaka Rojhilatnavî di nava civakê de di cîhanê de esas dê ku deng vedayî bê te'sîr bikin. û bi vî awayî dixwastin mesela bi vê komplê yenî ev berxwedanî û yenî em bêjin tevgera azadiyê ku hatiye destpêkirin yenî ji nav bibin ji holê rakin ji bo wê yekê jî em bêjin di serî de rêber Apo armanc kirin yenî bi vê komplê ji ber ku berê de jî heger em bibînin yenî bi dehan şoreş li ser vê axê dest pêkirine û dema ku em bêjin rêberê van serhildana rêberê van tekoşînan dema ku armanc dikirin yenî ew serhildan hemû jî didan seknandin yan jî em bêjin tune dikirin vê carî jî wisa difikirin ku bi armanckirtina rêber Apo bi komplekî wisa ew ê careka tir jî ev em bêjin tevgera azadiyê ku ketiye rê ji bona azadiya gelan ji bo azadiya civaka xwe em bêjin tekoşîn dikî ew ê tune bibe çawa di destpêka ku komplo destpêkirin di sala 1998 de di 15 Şubatê de işte bi girtina rêber Apo em bêjin di notu nihan de çawa bi komplekî navnetewî em bêjin girtin û teslîmî Tirkiye kirin çi qesî wisa bifikirin ku ev komplo bi encam jî bû lê em dibînin ku dişmin negiha hedef û armancên xwe rêber Apo ev gotin got ku hûn nikarin îradeya bi milyonan kesî bixin nava çar dîwaran de û zindanî bikin her wisa em bêjin gelê Kurd civaka azadî xwast bi dirûjmeya ku hin nikarin rojama tarî bikin bi dehan bi sedan çalakiyên fedayî kirin bedena xwe dan ber agir û em bêjin ji bo ku dişmin negihê hedefa xwe armanca xwe bûn xelekekî ji agir li dûra rêber Apo yani bi taybet jî em bêjin yani dişmin negiha wê hedefa xwe armanca xwe bi taybetî jî em dikarin bêjin dema ku dişmin dît yani bi vî rêbazî nagihê hedef û armancên xwe
وی جاره بربازن جدا جدا قومپلو ام بیشن بردوام کرن یک جوان ربازه جی که ام وقت جواکا از دی فرمانه دبن ناو قانون ده ام هرتم دین سرزمان اوسا پیناسه دکن هزین که ام دکارن بیشن ده قومپل سر ریبر آپو ده جیه گرتن او هزین دستلادار ده همان دمی در لحاف رونشتن و لسر شنگاله جی قومپل کی دان دست بکرن ده همان دیرو که ده همان تاریخی ده اشته ده نه جوت ماه 2020 ده اف هزین دستلادار اف هزین کو لسر جواگان دخوازن هر تم حاکمیت خو آوا بکن جاره کایتر لحاف کمبون و لسر شنگال جه کو پشتی فرمانه به فکر ریبر آپو خبری خستن کر خب اراده کر جواکا گوکا جواکا از دی کو امبیشن هر زیده شی لسر فکر ریبر آپو یعنی به اراده بو رخصنا خو آوا کر اشته اف هزانا لدیشی وی جواکه جی یعنی همان گردای هف پیمانه یعنی قومپل لسر ریبر آپو اشته هف پیمانه کی امبیشن دا اصلا قرکرنه دا امبیشن امضا کرن و حیانوها دخوازن لسر جواکه از دی و امبیشن قومپل دا اساسی خوده و فرمانه دبن ناو قانون دا امبیشن پیک بینن هر وسا ام دکارن بیشن دولت ترک işte به دستگاه هزین نافلتوی به دستگاه ناتو جاردن ده همان دیروکه ده گریسپی و سرکانی داگر کرن به دهان قتل عام و کمکوژی لوی دره ده چه کرن و حتی نهاجی یعنی ام بیشن سرکانی و گریسپی دبن داگر کرده دولت ترکیه ده یعنی به همو ریبازان دما کو دولت ترک دسری ده هر وسا همو هزین دستلاداری هکا جی خود و قومپلی ده دگرتن دما دیتن ناگن هدفین خو ارمانجین خو و جاره بريبازن جدا جدا قومپلو لسر جواکشی و لسر ریبر آپوشی بردوام کرن آنها ام دکارن وسا بین سر زمان کو تجدید لسر ریبر آپو بشکی کو بردوامیا لسر وی قر کرنه بردوامیا لسر وی قومپلو خواستن اشته وی قومپلو بگهینن هدفین و ارمانجین و لیبراسی جی مثلا ام دکارن بیجن هم ریبر آپو بسکن خوا بفکری خوا اف قومپلو والا داری خست همجی ابیجن جواکا کرد جواکن بندست اف قومپلو به هلوست خو بسکن خو والا داری خستن بخودی درکتنا لریبر آپو اف قومپلو والا داری خستن بتایبت جی ام بیجن وکا جواکا از دی کو ام بیجن هری زده پشتی فرمانه فکر ریبر آپو ناس کرن چاوا کو ده نه جوت مه ده ام بیجن لدیجی ریبر آپو قومپلو چکرن ده همان دمه ده لدیجی جواکا از دی هف پیمانا قرکرین امضا کرن جواکا از دی زوجها و فرقی کبراسیجی اف هر دو قومپلو گردایی یکن و دویکو تکوشنه که ده اصلا هری جور ده لبرانبری وان هر دو پلان قرش وره مشاندن بدر بازن جواکا از دی اف هر دو قومپلو والا داری خستن یک بخودی درکتنا لریبر آپو یعنی کوچاوا مثلا دشمن دخوازه جواکا از دی دوری فکر ریبر آپو به جواکا از دی لسر بی فکری خبری خستن نکی عکسی جواکا از دی زیادتر لریبر آپو خودی درکت و بهتر فکر ریبر آپو ناس کرد و دروجا ایرو ده روز بروش رخصتن بونا خوا اراده بونا خوا مزنتر دکی روز بروش تکوشین خوا جبو آزادی فیزیکی ریبر آپو مزنتر دکی لبرانبری ام بیجن فرمان دبن ناو قانون ده روز بروش ام بیجن تکوشین خوا بلندتر دکی ده 2020 اف هفت پیمان هاتن امضا کرن حتی روزا ایرو ام بیجن رقمی کو دستک هزین درویجی جبو پیک آینا هفت پیمانی یعنی حتی کو تخواستن دستک داين بدختن دولة العراق بدختن ام بيجن بدك دولة تركيا جارة كادي ترجي نكاري بنافيها في ماني دجهاكي وكشنغال ده بيك بينن حتى رجا ايرو هم دخوازن هف پیمانه پیک بین هم جی دخوازن دستلاداری خال سرشنگاله حاکم تر بکن و خورتر بکن جواکا از دی برانبری وان هر دو قومپله براستی جی حتی اصلا هری جوری جی ام بیجن تکوشن خو بلند کر حتی رجا ایرو جی ام بیجن دناوه تکوشنو برخودنه کی به هم پاده لدیجی وان هر دو قومپلین کو د اصلا قرکرنه د دشمن ارمانج کربو جواکا از دی حتی
rasta roja îro jî xwedî helwest e. Niha çawa me dest pê da anî ser ziman ku em bêjin bi rêbazên cuda cuda dijmin dixwaze bigihe hedefên xwe armancên xwe. Îro dunya alim dibîne ku dewleta Tirkiye xaka Başûrê Kurdistanê dagir dike. Ev dagirkeriya ku didê meşandin bi destê PDK didê meşandin. Îro PDK siyasetekî gelekî qirêj em bêjin li Başûrê Kurdistanê dide meşandin. Her wisa em dikarin bêjin ku de هجدê mehê de ew ê hilbijartinên Parlamentoya Başûrê Kurdistanê werne li darxistin. Bi rastî jî ji bo ku ev hilbijartin çê nebin, çi ji destê PDK hat PDK kir. Di roja îro de jî careka dîtir mesela em bêjin siyaseta qirêj li ser em bêjin gelê Kurd dide meşandin. Başûrê Kurdistanê tevahî civaka Başûrê Kurdistanê de jiyan dike dibîne ku dewleta Tirk bi dirêjahiya 30 kilometre 40 kilometreyê xaka Başûrê Kurdistanê xaka Iraqê dagir dike. Yani divê ku bi rastî jî divan hilbijartinan de ev desthilatdariya PDK ji ortê rabe. Yani ev xıyaneta PDK yani civaka li Başûrê Kurdistanê ku jiyan dike divê êdî em bêjin ne duwarê em bêjin rayidayînê de ku dengê xwe bide em bêjin PDK li beramberî wê divê mesela bi helwesta xwe bi dengê xwe vê partiya ku em bêjin xıyanetê ji civaka xwe re ji axa xwe re dike divê ji ortê rakin. Bi rastî jî mesela yani heger divan hilbijartina de jî em bêjin PDK bi lîstokê xwe bixwaze bi ser bikeve û bigihe ermancên xwe em dibînin ku mesela tevahiya Başûrê Kurdistanê di xeterî de ye. Hemû civaka Başûrê Kurdistanê di xeterî de ye. Divê civaka Başûrê Kurdistanê mesela aliyê Behdînan e, aliyê em bêjin Silêmaniyê, Soran e hemû jî li beramberî mesela vê dagirkeriya heyî li dijî PDK bi taybetî jî xwedî helwest bin. Ji ber ku bi rastî jî yani di roja îro de xeteriyên herî mezin qetlîamên herî mezin wê li Başûrê Kurdistanê de werne çêkirin bi derbasbûna em bêjin hêzeke weka Tirkiye ku di dirêjahiya dîrokê de bi sedan bi dihan qetlîam çêkirine li dijî civaka Êzidê li dijî gelê Kurd. Ji bo careka dir em bêjin ev qetlîam dubare nebin divê helwesta hera sereke jî li dijî PDK bê li dijî partiya ku xıyanetê dike. Bi rastî jî mesela em dikarin bi vî awayî em bêjin li dijî vê xıyaneta ku tê meşandin bisekinin. Her wisa em bêjin îro di asta em bêjin dunyayê de di asta cîhanê de tekoşinekî ji bo azadiya fîzîka rêberapo tê meşandin. Di serî de em dikarin em vê bêjin di serî de jin û ciwan ji bo azadiya fîzîka rêberapo hem li welat hem li dervê welat divê bi rastî jî di nava tekoşinekî yani bê hempa debin. Divê heta azadiya fîzîka rêberapo misoger nebe ev tekoşîn ev em bêjin berxwedanî sist nebe ji ber ku çi qesî em bêjin em tekoşîna xwe xurtir bikin hew qasî em bêhtir nêzî azadiya fîzîka rêberapo dibin. Yani îro em di nava şerekî mezinê cîhanî de ne. Heger ki em dixwazin li dunyayê aştî çêbibe, heger ki em dixwazin ev şer rawestê divê di serî de mesela em bêjin tekoşîna me ji bo azadiya fîzîka rêberapo be em hemû derfetên xwe bixin nava tevgerê de ji bo ku em zûtir azadiya fîzîka rêberapo pêk bînin. Em zûtir em bêjin bi awayekî aştiyane bi rêberapo re azad jiyan bikin. Yani banga me ji bo jinan, ji bo ciwanan, ji bo tevahî civakan heye bi taybetî ji bo civaka Êzidî heye ku em bi hev re tekoşîna xwe bilindtir bikin û azadiya fîzîka rêberapo misoger bikin.